Kulipi baro shakasup kubor jingi ke Don Bosco Media Network kimat bokong san mentak sengi kilong. Kajingi penbet sam hapdeng ke Meghalaya bat Assam kan long halor ke nongrim Jong Kihima ong Chief Executive Member ke KHADC. Shakish Potli Self-Help Group pelat ke District Agriculture Officer yaki power tiller nak bentak ke Kamram. Daki hajar ngut tut kinong hikai SSE Shamadan Student Jayau bandawa tulap nak sarkar jela. Pat ngoi hak HYC Northwest Khasi Hills yak jingpen kiu kerdani ya Kamairang Civil Subdivision om yak jing ai kertai ya district Thamai. Berbentangin pasi kubor wakambanya. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubat Titas Darwal Khan mentak sengi oleh tu hagi dekot ke yeng dorba jong ke Khasi Hills Autonomous District Council bak jinge penbet sam hapreng ke Meghalaya bat Assam kan long halor ke nongrim Jong Kihima. Haba juba be jing kali balapu da ubat Charles Margar ubat Khan oleh tu bak District Council ka yo ban lum ya bon ki jing tip ki bay dai bat upur usam lingba ke Boundary Committee. Oleh tu ru bakani ke komiti kalapan kre ya ke kai pot jongka bat ban sa ai sya ubintri rangba ke jela. Kani ke komiti ko mangalaong ane hadin balai kedua ikli no sosial ba habang ilapan ikut Islam dibelai ikli no sosial la kalong kidule la kalong sima la kalong kidu notification la kalong hidup istana bandang konsep susu yang kajinglo berai ini yakni sekat nak kalian komiti ila dia pada yang report keba dan sakat chen yang kapon dari komiti keba tadi ke report dalam komisi sangsla ini yang keba resi hak ada ketayu ban dan sakat yang ada bau dari komiti kenapa video ban scam dengan report. Bat hadin baladat dengan report. Nakalian kesini kaisi ngin sa IT ha chief minister ng state ke Jongi baun pet ban bisyar ke ba don ada di report. Bat lingkot nakwa ro ban ong hani. Bagastan ni ke Jongi ke isi galon. Bat kumjuru kumangile kren na ba komiti. Ngatharay ka dikaju ke sur ke baro tempat ke ye. Bagata kalau bau put usam ubangi yan jong jaka di mana apo ka Khasi Hills Autonomous District Council undai katkung tipun sam jong Kihima di baha apo ka Autonomous District Council itu kata dari dasar ke dalam clear dengan ini bagi yang baik katkung ka history bak katkung ikut Islam kibagi lima yang bat niru yang perskambe kata ba minumlah dan kompromis dan lele yang pun usah katkum kumbal kedau haki dimasi. Khasi Hills Autonomous District Council mentakasngi kalapan kre ya ka account system jongka khnang baki jingmang pisana ke bentaki kampen roy kinla banwan nak sarkar India. Haba juba be jing kali uba Charles Margar uba kwa bantip palada ka don em ka jing ai jing rap pisa na ka sarkar India ya ka KHADC uba khan ula ong ba ka don ka jing pelat pisa na ka sarkar India bat lo batharu ya u executive member bari pet ya ka plating ka jong ka council ba un pet ya ka ni ka kam tang marsukot ka ni ka darbar sanrai jong ka council persyang na katu kat ni ba banyalang pakalan po central government yang ini ke fund dan effective finance solution day banyak ba di wepat di council di bala itu sokha zala ladon di correspondent di ladon di jinget o city dan mereka basung kena kalau ba agak kata korek ke jong uni benar na kalian jong minister wapet dia ke senadi ke state itu lah ulai clarification jaga minister jangka Panchpira atau tunjuk jangka rural development Delhi union minister bahame kalian ngimdan di Panchpira rat system ringidan di council
But adu mentah bidang itu ya district council itu Buddhis. Tinrai still namar bahasa sistem ban penyak ini fund di dalam kamar pendap di kartu kat ni di kam dang meneng kadang yo kami sih na way officer doka ministry of finance berkata kalau bang dia berpinjam ya ke PMFS ke BD ke account ke jumi ya ke bang ada dan kurir pada jong ke account nak benta banon rak yang fund makumjur bandang ke digital signature committee authority bandang lu tahu LGD code kebah haduk benta dapat tip we LGD code tentang yo ada ni short form LGD code but kiwi kita beda pada ministry finance ya kan ni kita lihat benta ada yang office simpian ada yang cuma untuk ada yang PC yang in-charge finance in pedak ini formalities di mana dia nang bahasa sistem ban penyak fund in your they ada gentlemen Kakasi Hills Autonomous District Council kadon laki jongki forest guard ki bapet bajungo iki cloud jongka council haba juba pe kijing kali balabu daud khot kali yang persa uba Gabriel Walang ka kong maulong kala yathu baga council kadon ru ki nong tray ki bapet iki jaka basara ye kitan riding jongka council Kakong maulong kali turu baka council ka yoban kurup yaki ding jong ka council ha West Khasi Hills bat Haribhoi district ru. Nang taru ni don yaki patrolling manhatani yadu ki officer bat ki staff jong ka forest department nila yoban kurup bat si ki ding kapo West Khasi Hills district bat kumju ru don ki ding banyak sis ki badan kapo kanong ko paham patak ma range bat di office kumju ru ni Dole ko fencing, ongoing fencing, kita kebalong ko bernihat plantation, kebalangnya hikmat, berkunjuru. Kita ki boundary pula, kabani tribe and set up, kaman ki plantation, bersyukur. Ban suplemen yang bukti cuman sah, ngayo so ba kita ki sistem ba, kayo so nak yang jom ki in charge. Dia kamu ba kadot bun ke satu ni kumno, ya kidin di beron hakme ki forest area ibadah yang dibahas bapet kata council nama hani latong balayo banyo yang sistem ba e kumo hinla yang sistem ba bana kwa ko di ban hato ladon ba kata ke satu yang kidin ibadah hato ka forest bari pekni kata council Banyada yang kejing shalan dia kan kipat Islam babian bentuk yang kejing pom dia nak kata ke HDC Bakbun nak kira kibam dan ya KCU certificate origin, bak kibam register kat cloud, tinggal yo ban kurup kata join patrolling ke bani jukandat nak post squad officer staff jaga forest department. Di hari ini kisni lah yo ban kurup kembar light to sun 0.748 cubic meter ke amount kalong laila kendai to sal arspa apo, bak dia kini yang sakat atau open tender. Executive member in charge ilaka uba Jambor War ule thu yaki dekat ka yeng dorbar jong ka KHADC baka council kala dep yathu bakala dep itu yaki khatwai tali ki codified bill jong ki khatwai tali ki hima haba kran hakani ka dorbar san rai jong ka council uba war ule thu badaka jing etre lang jong ka special committee ansalaru ban wan ra yaki jing etre kam jong ki arp south li ki hima ki ba amsham nala ban pendap yakani ka kam Disebut mereka supplementary inclusion kalian jauh di member stone dengan suku pemuda kecil tip suku ke house away kalau membantu kalian jauh ke executive committee kalau ada notify ya kawin dari committee special committee on ilaka affair kabar kini ke committee walk out ya kini ki hima baru kini di ilaka baru di tempat don yang codify act nanti. But suku apa itu uti yang kini kepor, bah den bagaimana walk out yang kini ki hima baru di tempat don yang codify act nanti. De ilak bah nagini ki life sampai ki hima ilaka kita sah di tempat codify
Nagalian juga council kaladat ban pas ya ki hatway tali ki hima ya ki codify bill ijuki tendrai kini ki hatway tali ladat ban tonba na kalian jong gubernur bertunjuk na kalian jong Barang ini Pak bagi aku so teli ki berangsa na kalian jong special committee on illegal affair ka dan studi menta bat kadang konkret menta aga bang kerman ban kalian jong kini illegal ini trelang bat ka council nang bangila ya ka bang prepare ki draft jong bill ki ba misala ya ka bang introduce support ka house kunjuru hadir di sini satu ketika lagi tahun bar na ka office tu gubernur ka kunjuru na ka DCA department tu gubernur ka dandan atau ka jing pitnya jing studinya na ka yang tu ka ila ka tu bentangnya paswa sipor segi jing penbena Permentangin beteng biang yaki kubur badangsa. Office jangka District Agriculture Officer hak khandai trik mentau benai arja arpway kala pelat bat bat yaki khat atli ki power tiller bat ki we ki kor ki bor ki bajpadan kam hakarap karyang. Kani kalong ga jingar khu ga bakraw ki spotli ki kan hon self help group ki bahap apok umling CNRD block bat kham tami ki nong rap jangka te kathan. Yaki teki power tiller lapan mangker pang daga sarkar kwi lingba ka krishi kalyan abhiyan katay ka scheme kaday ka balay rap kerpang tang siki katu katni ki district jongkari India ki bahap hakatop jongka aspirational district bat naga jilla Meghalaya day tang ka Ribhoy district kabala don hakani katop bala khenkum ka aspirational district lapalat pat ba yaki teki power tiller da uba Miral Bonds im WMLA ka nongpo constituency kumukongsan bat ringkat Harikat ka jinga don lang jong BDO ka umling CNRD lambat ki officer na katanat agriculture but horticulture. Nga kumuwi na kinong song haga temri boy nga susarong elede. Ba nga wan na ka district jong kinong rem. Ka judon ka jing snow tanat banwan song syari boy kata ka di ka jing sisa.
Kidan Shibun ki porlo hapo ka Temri boy jogi. Kila bande na Giant Hills, kila bande na West Khas Hill, kila bande na East Khas Hill, na sa Taiwan bat kam ta. But kabahabangiyo apanya syangkai batki. Kawai na ki benta ki bakong sang kabal penlong ye ki babun ki parano sosno apa ki wan marbaka khendo hamne kalong ba subo pandriam kota lagi johor ki jap lagi di using lagi di usensar lagi di kwai utumpo kala terpat kiwi ki jai jingthum ki bangi ki don ko ba khao kalong sisa khendo ba subo ba ka ba ai jing mentoi ya ki pai ba no sosno yang kini baharo kini ki SSG kiban sayo yang kini ki power tiller kibala bu hangne haplau to kini ki jakan kibala wan ki snong repair ngiran ni ko bisipo tali bat kini ka we go vivo ngi kit bok yang e filong ki badon bok hadu kata filong ki badon bok hadu kata Bat Karibhoy district jungi gilong district ke Badan Bok hadu kata-kata baya kini ke program ke Kerpang lengba dong sorkar pedeng lengba kini promotion of farm mechanization for aspirational district under Krisi Kalian Abhiyan 3 Josnam Arga Power Way apo jo kini soft mission on agricultural mechanization under Umling Sin Arbi Block Kahinyau Trap Youth Council Northwest Khasi Hills mentagasngi kalar ong baka pediang ay jing penkiu kerdan ya kamairang civil subdivision Henry kami hap jingmot bat kata ka kerteng jong kani ke district kabami na ka civil subdivision u president jong ka HYC Northwest Khasi Hills uba job lang kanayor ula kentu ka sarkar ban ai no dakwe ka kerteng ya kani ka district kumbale lem hakis nam baladab Midon Iseng hakan hun juga HYC dan ngidon langru hak kerteng juga HYC Northwest Khasi Hills District ngilaju Budin yang kini Kimat District Lingba Ulukar Meri bat kumju Syagri Jong Sarkar nadu arjar khatsau nagaliang kejongi ngim semlaklat ngiai kenmau kini kejing penkemau kejongi bariman yo Ulukar Meri kejongi hak gede berkejing don kam Cuk paiba jungi yang distrik. Te hak ni singi pemerintah. Lingba kani division jong sarkar. Ni pendap kejengkemen bar kisi sungu. Ya kini ki armut kilokar MLE. Kibla tri sitom borba. Rengkan kalang bat ni ban ya budin. Ya kini ki mat hadu bakadolong hak ni singi pemerintah. Bat ya kani distrik on supply. Hak sipo trik Mementau benai arjar aku. Tenak liang ke jongi ke HYC. Nasai ke sini spotrek ni pidang slob hai ke district. Ban yakman menisat lang batki. Henry nak liang jong ke HYC. Kekwa bat ke ajingmot sarkar. Snubha ban penkelai kerteng. Namar ba kakta ya ke borom ke ijot. Jongi Bahap pok civil subdivision Mananghi Borok Way. Nomor ka Eastern West Khasi Hills District kami habi bat ka kerteng ka ba nyingsim. Nadu ka ba nyo ik jalam khalia. Ye kerteng juga district kami khalia laan hai compass direction. Tikumta lada ngimbu ya kerteng West hakni ke district ka Batman. Ngi skutu Bagni ke distrik bengsiwa kan dei ke Central Khasi Hills District. Bat latang ibu. Hadian bak sarkar jela kala ngap kuman ya ke jingdawa ki nohi kai school ki baklem yo e ke tulap la san banai menta ka Meghalaya SSA School Association Central Body menta ka sngi ka khandai tare unai wing arja arpoi kala pernau ke jing ya rally bajar ringkat ke jingra ki plakat ki bapan pau syak sarkar bak dei ban siuno ya ka bha ka badai ka jongki Kani ke jingya rally bajar kelas dang na jingthang briu jayau bat penkut tak jingya syong kelan mengor hamadan student. Hakani ke jingya rally layas senran lang dak HYC ke KSU bat ke hitu. Teng habapit yang ke jingle tu ko sarkar yang ni. Oh ke phak lek yang ni. Lada ka ong ka balik ni hak ong. Oh jadi ka balik. Dong ka bayong. Tang ba lada ka mangi ki no hikai bat ni ong. Kabalik ka sarkar ong
kabasal. Ha puli amtem long hikai doria. Shimit tep portia pordam. Tang ban yo bai horlik bai kongklan ru mlon. Na ingin say ju pisang. Lada kasorkan kamenti kat ni. Nges ngau ba kacing do nong kan long yang ing bat yiki kena school hi. Lada yang kinong kai khat ar hajar tam kam perkhat kan be no yang ing lada ngamut dur kumta. Perkhat yang ki kena le kam no peu hajar kendo. Ngas ngau yang dia ngawan na ka school na nong kendong ba. Ar kenta shiteng ngahap le kicap. Wah kacing hat kacing ceram. Keu yang thia. Pal yur sakut haka surok kendau. Yang bet sekelas. Boy hak kelas, siang kelas. Namar isne iki kena bapling. Kum nukin susyong kum ni. Kila syuang. Kum itu isim syapulot. Ibadan kam jembam na kami. Ngirung ihap ai jembam ni kacabing kacongking. Dapoy hayim, lakai, om yo yat kali. Wanda kecat, dapoy hayim. Wa syong hakendong. Namar thai palat. Bomdan AA, pisar wam yo. Teng kiyong sa kibimpi. Yara sa kibimpi ru. Hey, men sinongkong. Kita yaw, kun jang alayngot iya don. Bro brio bestat mono balak ban len, la klem da ple kalat, kum no unlaj ban kren. Ki kentien ba syong dor jong ususo tham. La ban penwan duri ka jing ai lat jong di Brian Records. Yakinong ruai jong ka thany, ki badon shishay ka sapan ruai Henry, ki bom don lat ban mi syakmat. Da ka jing don jong di Brian Records. Kalala ban lumbyang yaki buon kinong ruai jong kari kasi jantia ban yarapan penpau pertai ya ka sap ba ai ublay ling ba ka jing ruai hakak tien ten rai. Kadi Brian Records, kadi ka way na kikanhun ba jupen mi jing ruai yaki social media kamtam haka YouTube. Kani ka kanhun ka don ya ka thong ban say yaki sap jong kinong ruai kari kasi jantia ban penpau pertai yaki. Da ka jinge tray lang jong ki samla ki badon ki sap baper kalala ban penmi biang sakwe ka jingruai bal ai ka teng ka Megalaya Cipher. Na ka yang ka Don Bosco Media Network kala yo ban ya kren bat ki be don ban ta ban penwan duri ka ni ka jingruai ki ba kan thop na do director bat ki be to man tangi na sangap nakihi ya ka kom penwan dur ya ka ni ka jingruai. Ka ting jana ka de invest thaba tengi wan ni na ka yang ka invest thaba studio bangi sebentar ni ya ka shoot bangi shoot ya ka video ya ka ba kami experience shoot ka de ba nadu ban kendu ka parents ko ada di video di bang astang shoot di pom shot we are three na kampak shoot hai sebentar ya nadu ban kendu ni ka parents ko kala kama experience shoot ni kuno bang sedang ban shoot di video kuno di direct kuno di nyat video ban perkat kaya ni ka yang ni ka Cipher mentar te limba ka di dan kat bang outdoor yang kam experience ka bang ina kam yo sisu beri limba demi baila prestem kuno ina tai kuno direct kuno penwandol di video kadang nyarap sisu yang ibat bang indang sutu ya ka pang ka bang india di video ni tai hingga beri ka difference ko ba ya apsibun ba aku si kalian ka ban ketiu ya ka iki ka bai ban kan na de video ni chirwa ne na kalian jongi bangi trai ya ka video hi ka jingira joki ka de ba ka chirwa ji la da kan ka chirwa joki min long ban ni ni pa ka chikesan ba kinya kasan dan kinya museum om tang ya di branch ko ka pangi kinong sebentar kinong wa di artis kini ke nong direct kita bentar lang sebab on time datang kuat kin kersan net musim kamtam ya ga difference kuat kadang juga di outdoor langgaran jadi kata outdoor training kaki social media nya ki kamu ngatrai kan de kacing tang nanti jangan kalau aslam bah hinga dan membawa prasdam tambah long menong professionally pak kaki senam kumta tengah asdam menjadi ikam bagi atas hamdiang mencuba kalau ada jadi ikam mengelasi ele berperayaan untuk di tour video untuk ngasih pele teki visual videos untuk teka wairu hadian pa news number pementah ini tidak boleh atau kentiu lagi jauh kepada sudah keren di albas tengah yok kendu Indonesia ki para bayi terilang ni ki creators mah ni kan ki ba dalam kejauh kasap ba
kita dalam bentar kita lale nak jong kita contribute shubun ha akan ke platform ke ni bunyi yang mentah te nang tu ni lagi lagi jong kalau ka experience ke bau fair ba mat na ai problem mo difference long ka flela lenti ni yo kedua jat bija atas kinong trai jat bija long ni yo yang terhilang ni sekarang konde yang mau ketika kam to jonga long ngam de kesim kereta sang ladi beri ma ta ba long contribute ita bangala ka ideas eri tang ideas nang hebat kejinga ai jimbut long khandia pat long kadal lang ten ba fa ni Terak tak tak kali ya 1.05 Pada itu, ibu orang kita poin sebab tan hadu punya sembiang, kublai sibun.